समाज सेवा तौबसिंग कामुसिंगसिना सोशल वर्कर हाइतारने मोइ भोट पियो मोइ अफब थबक तौरकनी दना ngasi hojiti kai torge bu adugumba thamoi sengna bole ni basingdo bole bangamdre mana bole ko haru matamda tasena politics tawzarba masai kathokpa galuna na prajagi ihodi yorpa adigi miyam gi damde jail chamu mi singdo hojiti politics tawbangamdre prajana noksen nei moida noksen bi re na bole ke pasa ke pairege karol ke pairege haru monster ke aduna fui democracy sathi ba fiun dala bole ke hai taraga de thika tawga number 4 yoga adigi aram pambaina pasa talaga bole paduna ngsi aphaba biena khanaba jukudi yore maram baduna ngasi lagiba manipur gi singaren se khoi gi manipur gi political awakening yamna khoi oramba significance oiba mafam asida khoi gi singthani ngai oiba hajaba tare incident president situation sida so khoi gi left na thoi example khoi gi singa incidents hajaba tare sigi during protest political leaders sing kayam so khoi fa ki khoi maroina Sotin Kumar himself khoi hanjan matam du da khoi CPI gi amadi left party sing gi maru oina dimana si kari kamaina phangbi gi bano amadi kari karamna tawki bano haibadu ai oza ai ahan badai oza bobi da ai lakjage ai question je ai amuko choi repeat tawjarake ai singaren manipur gi khoi political awakening yamna significance oiba mafam sida khoi gi sathin ngai oiba chingthani ngai oiba incident si president situation si da so koi left on a totally example koi gi singa incident si gi during protest koi gi political leader koi fa ki ba Sotin Kumar himself koi hanjan matam du da so koi CPI amadi left parties ki oiba maru oiba dimana si kari karam mano haibadu ai ha mad ai oza da lakchaki Thokchom Suresh ai oza wahang se ai oza Thokchom Suresh da lakchaki kurumjari koi na Nikhil Hindu Manipuri Mahasawa haiduna Manipur da akanba socio political socio economic organization am lairami masi yana badidi Manipur se state level haibe adre matamadu da Manipur se ningtam lebak aman to lebak amane india gi makhanate matam sida British ki makhada leiba lebak amane ningto panba matam sida han boina koi national level da koi irabot amasung mahaka mai terminal mapanda laik tamuba alaman sing duna Manipur ning dauda sigumba organization ama semjage haidun Maharaj ge aya baloi Maharaj Chand ge mana aya pir matungda ahan boina sana kunungi koi ras mandal ge anuba mandab ama sangai lerami matam hai mandop aduda ahan ba Nikhil Hindu Manipuri Mahasabha se sigi Mahasabha gi mifam je phame hari bim mifam asida Manipur gi Maharaj Surasana Sabhapati oi aduga reception committee gi organizing committee gi chairman jina irabon oi aduga chairman si hari ba mifam asida punna khoi Kasa dagi Dhaka dagi Tripura dagi Digboi dagi amasung Burma dagi punna delegate songa Taramathoi sina saruk yake aduga hairiba mifam asida Manipur go iba Manipur Prithvi da leriba miti Manipuri singse punjanaba warib am lawi aduga loinana organization se form tore Nikhil Hindu Manipuri Mahasabha se form tore aduga president sina Manipur ning thono hape aduga general secretary na kogi irabot si oi matan tarpada ani subim mifam si Silchar gi tarapot da phami so singama chamapan kunthra ga taruki January kunthra da phami hari bum matam asida mifam asida Manipur gi delegate kunthra yawi Maharaj yauna Manipur gi machin tomba mioi kunthra na mifam se sarugya punna tongan mafam dagi koi delegate chamli hen mana sarugya masida warip khara lawi warip sing adugi madunga Maitei taba jaga sing koi Manipur gi wang da leba Assam da leba aduga Burma da leba Maitei taba jaga sing sigi lefam sigi manak da jahaz station ama thamba maru ina Maitei gi lolitik da kudung sana bidamukta hai wari mun lawi adigi Maitei masada thabak hapa mapanda leba Maitei masa sing da thabak hapa ba wari bam lawi Maitei lo nda se sagan ba hai bi wari mun lawi aduga Maitei lo da tannabi school
mapang gilam singdu lingkat pai bori singji lawi sidu su Maharaj Sosan bu sababati amu oi adu irabot pro amu na jen se dikhalle adi ahum suban mi phamse ahum suban mandile da pham mandile da so sing machapan kuntra terit ki nomajing numit February kunipan da phami masida wade tara mangalawi wade sing manunga lamdam madu da maitirun koksalapa maitirun gi ming thonar ka ba masida nungai ta ba phongdok pagalunena maiti bu koigi Bangladesh sida amukana mitai ne lena ba warep se yam kanna akandu warep lawi loina ami phone du irawana president oy duga sigi matung de irabo sine president hape duga Lalita Madhav Sharma sina mo gen secretary oira masaba sigi duga ekoina khwaidagi maru oine loriba Manipur gi itihas ta khwaidagi maru hane loriba sina koigi mari subu session singa session ne nasa inkarna singa re haibna te singa session ne singa session ne se akoi singa le dra Manipur da Imphal gi singamai da sigi singa sigi makhom da phamki ba mifam amani mifam sida masida koina masida Manipur gi politics ta nataga Manipur gi oriba ningthau panba duga British pangi matamni yanan boina masida political ba democracy ga ba warip khar lowe hari ba mi phom sida warip lowe se koi gi ningthau panba sason ji muthalaga koi gi prajana khanba mihut singna sarkar sengga devni haba warip mum lowe sini msini koina yamna mruoina Manipur gi politics ta koi democracy ge maru honban mit haiduna lobu ya aduga amsidlori bari singse koi panchayat lingadabani wari maruina purna daita sil sason haidinga saigi responsibility go menama semudabne wari mlawi adi sawalokna vote pigadabani haid mayamna khanba bochina sarkar paigidabani ani gaidilu jeligi thadukadabani digi matamuda akanba tax mayam lo me yarik santri se koi security sina lekai de lek bokol pese si lekai dun thak do ne matam de rim se adigi ani subada amin chak thak adigi pathang begar dolai reng ka kadam ne amin chak thak da amin si khangi da amin ne si lamon bokot ba adugum bagi kirani amani adugu mana heglak ko se sakthak se pigada lekai do traga imung duna masi kokada ne haiba adigi patham bega poche puthopisen adigi dollar reng si misi kakada bani di dollar reng gi sana bis kakada bani lomi sinda ithelo khong semgada bani lomi singi damakta pata manung da hoba tera pambi amusum atai u pambi gi mahi do pata manung le ma pudna phangada bani masi mamang di masi ning thogi lamni dogilam nina egilam sida tera pambi horosu aini yan bi adaba ning toge ai bi yauduna adum le mane loina khewa sengai ka kadamni habidi am badamani pusel lambi thong le rande turenda hi kholaga sabu matam ne misi tax law mi maduka kadamni habu warib lawi loina khwaidi maroiba modern education lekai khudimakta khungang khudimakta schooling gadawni haba maroiba warib slawi maramaduna ne koina sigi mari suba session chinga session ne se yam maroiba Manipur gi politics ta yam maroiba mifam amna ne lori thaka chari usa hamaron che ai usana jam phajana kumbiri aduga usa maduda koina hijami rabona matamdu da koi lusing puren waringe dako matamdu da chatnaramba khoi election tawbada karamba niti niyom chatlami amadi kayam yam sengna tawamba matamdu tawambi duga hojik uriba situation gi election koi election khutaujiga masida khenari je kayam namna koi different webnum changthang la madu kanone so usin ko demand to bego ani election togde masina ko demand to democracy maru hun baido democracy to da bani election to ko ha bise masi solution ma chamapan nifuga niputere da India se Manipur se British na thado me adu matung da Manipur gi oina election na tawe ira bori lepa aduna tanga kuma lekre adu pawde sengna tawri ha tar okay thakap chawza ai hojik akoi gi ja leiba Manipur gi khoi hojik oiba politician gi khongthang amadi matamdu da loramba firep singi matang jawda kari kamana yengba yai kyam khenara page ahum bala ko je matamdu da chatnara masiga hojik chatnari ba matang siga kari kamana ingi ba yai ko ja ani subaram je biyo ja
मसे मतमदुदि डिमांड तौरे इराबोन को असिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम द इलेक्शन तौदबनी अदुगा मियाम वोट खनगदबनी हायरे अदगी मणिपुर से अहान मोइना इंडिया की साउथ ईस्ट एशिया अहान मोइना इलेक्शन पांगथोय 1948 की कनो सितंबर की कनो इलेक्शन पांगथोय अदु इराबोन लेखप पार्टी से मसीजु वोट तरुक का इराबोन लेखप कम्युनिस्ट पार्टी हाइदे अखोगी कृषक सभा है मरोन इराबोन माना मूवमेंट तौरइसे इराबोसे खुंगंगदा अदिगी लोया द लिजिंग लोया चलगा मासे ऑर्गेनाइज तवी लौमी सिंगदा अदिगी सोथरबा सोसाइटी की मफन कांबू सिंगसित माना चलगा मासे ऑर्गेनाइज तवी अदु इम्फाल मनुंगदा मासे ऑर्गेनाइज तोबो ngамदे मरदि इम्फाल हैसिदि याइतोंग खमदोंबा अदिगी लोयाम सावा निंथोगी मिनाई मिशन लेबे जगानी अदु मासे हाइदरगा मासे भोट लेपी मागी पार्टी कृषक सभा है अदु कृषक सभा की मी मंगा काय अदुगा प्रजा शांति है मगा पुलग गवर्नमेंट सेम कांग्रेस मतम सेमदे अदु मतुंगदगी कोई दे सही फादे इंडिया दे तिनगरे इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम दा मणिपुर से यावगरे मतुंगदा इसही सांग सिने निखा तंब मणिपुर से इंडिया दे तिलर मतुंगदा मर्ज तोर मतुंगदा 1949 की अगस्त मर्जर एग्रीमेंट करोदा अक्टोबर 15 दा चलो मतुंगदि मणिपुर से यामना हंथब थाग थंबिरे चलिबो पोचे कोई कांग्रेस तगी कम्युनिस्ट पार्टी ना हानबा कोई मतमदु चनबा मतमदा चनबा मींस होजिकी बजट तो बसे ओके पुजनबदो मणिपुर से इंडिया पुजनबदो अदि वारिने अदु मणिपुर से हानदि फ्रीडम ओइना लेजरमबा कनो से ब्रिटिश मतुंगदा हानसु निखातन लेजरमने ब्रिटिश ना सही निफु यांखै कंट्रोल में मखाद लेयर में अदुदगी निंगतम हो रहे अदु इंडिया तिन बदगी मणिपुर से याम नांदब थाकता पार्सी स्टेट पार्सी आइब कनो से थमगरे अब इवन कनो पीदे यूनियन टेरिटरी की स्टेटस वो पीदना याम कोई दे साना थम्मी नागालैंड हाना खोइदगी स्टेटस फंगे हाइजरिबा अदुदगी 1972 दा मणिपुर की मियामना मरोइना कम्युनिस्ट पार्टी इराबन लिंकलम कम्युनिस्ट पार्टी अदगी सोशलिस्ट पार्टी लेरमी मयाम हौदना 1972 दा स्टेटस फंगे जनवरी 19 दा मदुदगी स्टेटस की असेंबली इलेक्शन तब होग्रे अहानबदि 72 दगी 1980 फाउजे खर सेंगना इलेक्शन तौरमे सेंगे है पसा येन खोबदि हौरबनिको मतमदुदगी वांगजदगसो अदि 80 90s लाय 2000 मतुंग सिदगी साथेबा फिल्म हम लाखरे मणिपुर की इलेक्टोरल सिस्टम सिदा अदि भोट बजे आम दे स्कूल की ओजा सिंह लेकाय लेकाय दा अदि समाज संस्कार तो समाज सेवा तो सिंह काबू सिंह सिना सोशल वर्कर हाइतारने मोय भोट पियो मोय अफब थबक तौर कने दना ngasi hojidi kai torge bu adugumba thamoi sena bole ni basindo bole bangam dre mana bole ko haru matanda tasena politics to zorba ko masai ka thokpa galuna na prajagi ihodi yorpa adigi myang gi damge jail chamu mi singdo hojiti politics to bangam dre prajana noksen nei moida noksen bi re na bole ke pasa ke pairage karol ke pairage haru mon sarka aduna pui democracy sathi be fiun dela bole pe hai taraga de thika tawga number 4 yoga adigi aram pambaina pasa talaga bole paduna ngsi apha bi na khana ba jukudi yore maram baduna ngasi laiba manipur gi situation si oi lain ha 2000 ko gi 2000 hawak badagi awang ba changes am la khib ja masi gari kamai la khib ro masi hawak ki ba ko netaji ba tu ina pa jingna marak ta soirak bagira natraga matam du da gi ko gi lai hai ba masing gi hekalak padagi ahon mala ko oi dura madum tang eruda sai नेता की मतुंग इन पार्टी है तारे को कम्युनिस्ट पार्टी से हान हंबो इन 2000 दा वोट कार्ड दे 2000 से दा अरे द होगा बना खरा 2000 की इलेक्शन से दा जने इलेक्शन से दा कम्युनिस्ट अमत कार्ड दे अदर मणिपुर से पूरा क्या जम द लाख रहे 2000 मैन खंबिरी दुनी 2001 की जून 18 थोक रहे नगा की रंग लाख रहे इनागा की विदाउट टेरिटोरियल लिमिट है हम द मणिपुर मई होन साकरे असेंबली मथक असेंबली मई जागरे कांग्रेस ऑफिस अदु मई था मतम योय मतम अदु द मणिपुर प्रजाना कम्युनिस्ट कुंबा खर सेंगे तौजबसे मसि थागलगदि खरे फागद्रा इन कम्युनिस्ट मंगा थागले एमएलए मंगा थागले अदु मतम बावा मतम मई थागले अदु मतम दि अमत कारक दबने ओन बमसु लाकरे
अदु कम्युनिस्ट मतमदुदा कय हाइता सरकार पाबा यावनबगी कर लाउन खर सिनर प्रजान बिसम प्रजानदि इमाना मानना उब कम्युनिस्ट माने अदु माने हाइनो उ तागम लेग्रे अदुने अदुगा खय साथिदेबना हजिकति कम्युनिस्ट होगेरा कांग्रेस होगेरा मो होगेरा पॉलिटिकल वाले तरसिदि पैसा दा चकने हाबदु अदुदि कम्युनिस्ट कामुदि अदुगुमबदि नते अदुनो कैंडिडेट से पुथोपंगदबा माइ पाक्तबो ने हाइबि तगचरी वजा मतमदुरा अखोई ngasi gi discussion da अखोई with to the politics हाइबसगी मतंग सिदा एमतंग लाक्चरंगे अखोई नेताजी गा चनरबा politics तुगा हुजि चनरबा politics सिगा हुजि नेताजी gi मतौ तंबो ओइना अफबरोम दा लांबा तारगदि अखोई अवोन कै लांगदगे हाइबदु लास्ट राउंड तेंतन थंबियो जमिन फादरा तनुदा इराबोर की मीयंग से यम साले हाइब तारे माना पाममी से सोशलिज्म ने पाममी से माना लफम लेका के जुमते प्राइमरी हेल्थ सेंटर लिंगु स्कूल लिंगु अदि लोमी द कनो पियो लोबियो अदु पियो मा फार साइडेड ओबा सोशलिज्म की आइडिया दुने मधु ngasi ओना तेनबरोंदा कैपिटलिस्ट हाई कैपिटलिस्ट की लंबी रुम संगीबा करिगुंबा सपोज अखोइन खांगे होजी पृथ्वी द लंबी अनिनी अमन कैपिटलिज्म ने अमन सोशलिज्म ने सोशलिस्ट इराबन पाममी से सोशलिज्म ने सोशलिज्म चलम तारगदि याम चौखलम बलेबाम रमनी अदु ngasi की सिस्टम बसिनदि मसि ओइबंगमोय अनुभव मणिपुर की मियाम ना ज्ञान तावताय इलेक्शन द बसा येब थिंगबताय असुम मिसक खलगा बो थादबताय हाय वाबस थागचरी वजा याम फजबो वांग नि पखमसु बिबे